leyiwani mara ku na munghana wo hetelela loyi ku nga Yesu. Lexi I Xikwembu. Xiyimo xa Lazarus a xa ha ri kahle mara Yesu a tshunela ku rhanga va ndyangu va ku swa endleka se a borini a ri karhi a nuha. Yesu a ku ni ya hambi xiyimo xi nga ha ri kahle va ka hina ni kona ku ta vula leswaku Yesu Kreste loyi u ta mi tshinelela na loko xiyimo xi nga ha ri kahle. Vanghana vo tala va nga tsutsuma, ti-Cosmos friends ti nga tsutsuma, ti-Green Killers ti nga tsutsuma, lavaya na lavaya va nga tsutsuma mara Yesu ntsena. Khomani yanga yone ti Yesu a ti pfunaho. I Yesu ntsena munghana wa matimba nge mi sukeli. Andzeni ka xiyimo u kona, andzeni ka ku tikeriwa u kona, andzeni ka nkosi u kona, andzeni ka ku rila u kona, hinkwako u kona. Ndyangu wa ka Makwakwa mina munghana loyi I munghana loyi a nga cinciki, I munghana wa matimba loyi a nga ta ka a nga mi khomisi hi tingana. Vana munghana wa Xikwembu a xi nga ku sukeli u nge twi ku Xikwembu xi ku hlelini kwihi. I munghana wa matimba a swi na minkarhi.